Talo falava e fia fa loa e se tātou tunu o ni foi vaenga o le tātou por kalame o whaingoa Samoa o lo tofi. O se por kalame o tu whaatasia ma whafatu whaapitoa awa lava o tātou sui tau wā o lo o whaolioli mo le tātou whainga pālota o lo manei. Ia, o lea por kalame o tu whaatasia ai finangalo o manatu o fuafuanga whaatatia anisi o sui wala tau manatu ane e awai mai le tātou po kalamea wale sila fia i tū malo. A se mai mo whaafonga fo e Samoa i le tūlanga o le ai la lātou tāpenanga ai mai sei fo i le taimi o le awha amanuia i nai e tūla i mai o ni sui mai i tū malo o lo o tau ai. I le asoa ua mawhaatasi ma le fionga i a fui maono a tanoa Alex Wright o le sui tau wā whaolioli mai le tū malo fale ali li lua. O lea whaatatanoanga ia ole a mai moma i ele tātou atinu ui se finangalo le sui whaolioli a wā fo ilo nei tū malo ele ngata ilea o le au te lenga mo le manuia o si o tātou atinu. Ia, whatara whaatinu nei vaenga o tātou po kalame lau fionga o fi maonu. A wan tātou a wanua ma lau fionga e tu sai fo i ole po kalame o Samoa lau tofi. Ia, whaftai fo i le talia o le whaatala ula atu na i mwhai o ni tātou tātala no e tu sai fo i ole wha moe moe. Awa foi whainga whiwhiringa o tātou atinu. So se mea lava ma se tūlanga e fia manatu le tangata e whaia e te tau lava ona i ein mafuanga. La tonu a lo oe langona. Wa mafuaina e manatu ane ia mai o e le langona i teimile nei. E te tau ona e tamo e whainga palo talea o lumna i nei e tātou atinu. Ia, whaaftai atu lilo mai awa wa mal whaafsili. O le vaenga mua lava o le o mātou tū malo wa whai lava si lewa fo i o tau anau au e nisi o le mātou wafio anga e mesi fo i o le mātou nuu ina ua iai le tūlanga wha ale tono iai nei le ngase ngase a malo i le ona e pe on si la fia sa ave lava fo i le lango sua al mātou tū malo i le vaenga wha upwhai ale fast e pe ona tūla i mai nei vaenga le tenina tūla i mai fo i le swinga al whainga malo i le tātou whainga pālota le lua whelua tasi ia ai peita ina ua iai le tūlanga ua iai le fisese a inga fo i mal tūlanga ua wha ale tonu tātou whainga malo iai nei o ina tonu ana wa o levana o maito ina fatu ya taite wa tale te fialu ina pa na me o palota o le tala moni lava na le maiava sa ye so manatu tele to ma fa to ya ile fa ile tulanga o le fa ngata maule o le taite ina o tanto o tunu ya peta ina ua fa le tonu fa nga malo pe na tu ele tanto lang sua mal tanto tali tonunga le atunu e taita i al malo o inana to e iai se manatu e pe on silafia la tamai nei ya le na to e iai le swinga nei ya ona to e mawele o le langona e pe ya lu taimil nei e mafai ai ona o le tūlanga lava ia a lilo maiava so stanga tai alu nei meo whainga pālota e le tau ngofie e le whai ngofie foi aisea pe tupe le ele itu le faipule e matua i tinga ina lava i tūlanga whainga tā o le mea lo tangi sā tua i le tū malo i mea fu e mana o i tangata pālota e le whaingo fia la e taunga tā ia ana o tangata fu e te le fatu e alu i nei mea a wai le whaingo fia e alu e le tama o ainga ia e alu ai mea o ngā le ainga ia e umae ia e matua i lai le tangata e sa uni alu nei fuafua ngai tono le tātou atunu pe a whaapea e si ilo a aoma e whai atu o te fia au auna ma fia avea ma se sui ia e whai ma fofonga tau mo moli o le tū malo e molia le tō wha ma le whautautanga le tū malo i te tono upu whai o malo o ina le ia iso o a ula ngona ia o te fia au auna e fia avea o masitasi o au auna i tono le mātou wafio anga e mese o le mātou tū malo e wha leo ina la ngona o tangata pālota le leo ma ia mai lava e pe on silfia e la ngona le leo le lus futasi tausanga nga ilunga le tuua ma le tangata pito i matua ia i te tono le tātou wafio anga pe a le leile filifilinga o tātou sui tau vai tūla i mai
ia ita ia tātou malo o ina le wa ia se la ngona ia whapea ia ai tonu ia ole o tofi malava ma le pule e mai le atua ia e pule le atua i le anfitfilinga tel tonu fo ia lo fa mo fo i le atua nei ta penanga awa fa pe finangalo ia le atua e to mai le pule ale tu malo e vea ia o fai masui e fai ia le tu langa ia o le momolinga to fa ma fa to tanga le tu malo ia e fia lo nei sui fa ta va e fai masui o le tu malo fa le ali lua e moli lan to fa le al pa ia ainga ia mai se foi ia pona o ia ma to o ma tu malo sa no ia la o fianga fui ma ono le ua ma o foi ia le tulanga i le fa o sofianga pe ona manatu ai ave ma se tau ba mo le tofi o luto tu malo o lo o mai tawina ia sui mai la tau o e manatu e fia tau ba i tofinga i e te tauona i le tangata ianga wa. Ia o lau fionga e tele ia ngā luenga, ia e ne ngata li malo, ai whapefo ia whala tonga, mapisinisi, ia mai lawa ia o onga. Se i au maini anga wa o lau fionga se mōle sila fia le tātou o tunu. Ai mai se lawa lau tu malo. Ia, o te taritonu o le tūlanga o siringi o le anga wa. Ia, e mwhaiona u whape ato o le tūlanga ia i tūlanga whalea o onga ia. Na oa onga i le primary school o se o matunu i Salani. Ia. O sa whanau i Salani, o la i Salani. Ia la fwe tanu ele puti o le tama le ele. Ia. Ia o le ia wana nga i le ia 3 na oa onga i tūlanga lua i Salani whalea lili. Ia o na me i maila ia lea whaawau lea onga i le pia primary. Ia wha solo atua i loa i le fifi intermediate. Ia pe on sila fia. Hau tamuti ti Salani Kolisio Samoa. Ia o pe o e scholarship na i nava i tau. Ia e te ua umar suenga i le tausangal na o le valu iwa, i le iwa sifulu. Ia whamania ina i loa i le suenga e awa i le Kolisio Samoa. I le vasenga o le ia 9. Ia ona a onga le Kolisio Samoa. Ia whaawau melea onga i le UPY. Ia na mo foi leva no scholarship foi leva te ro scholarships i le Waikato University. Ia o le tulanga na tau la o onga o le tulanga fa ale nga luenga ina o foi mai foi wa o male tulanga na ia o onga na fa nga luenga mo la vai le UNDP. Ia as operations clerk. Ia na i waila ia le na mo leva no fa nga luenga as a sales consultant. Travel sales consultant i le tātou company al New Zealand. E ono tau sanga o whainga luenga le New Zealand. Ia ona maula lea wanoa mate malanga i so lua whailon na master's degree in education i lalo i Victoria University i Wellington. Ia o le lua tau sanga na whaiele masters o te pora i Victoria. Ia sa u whainga luenga i fo i le New Zealand i lalo lava i nai Wellington i Lambton Key. Ia ma ai altu langa nato i fo i mai fo i nei Samoa. Ia ai il teimi o whainga luenga le New Zealand. Ia pe on sira fia seo tātou tunu. Sa ma whai ai ona so ani tātou por kalame fo i la e o le lali. Ia i lunga TV1. Ia mai se fo i o le tūlanga o le whaitawina o le tātou news po le TV1 News. I nei ai i Samoa. Ia na maua se ava noa whainga luenga i le New Zealand. Ia malu le afiafi whaitau news ma tūlanga whapena. Ia ona umala ia leo le New Zealand. Ina o toi foi mai foi Samoa mai ele a onga. Ia ona toi whaau foi leo whainga luenga le New Zealand. Ia o le taimi la lea na ia i le New Zealand na tau wawa ia i losin ta mai pisinisi e whaau wau i le tau tua. Ia masalo po o le whaenga lua fisfutolu anga i ia sorry, le lua fe maleiva nga le lua fsuto. Ia na fai sta mai pisinisi rental car. Ia sa fai le ta company fata wita vale ia matulanga fo yo car rentals. Ia o tulanga ia o pisinisi ia se longa o se insinia nga leila ia leia o tulanga le rental car wa e moi fo e malo a insinia ma tangata ia wa ala velta vale ia fai la malo peno pita ai ale anga ta vale malo le insinia. Ia ona toi fo ile whainga luenga morning ava noe toi whainga luenga i company telephone i tātou tunu sa ia i lo Blue Sky.
ia i feololo nei tausanga na ngalua i le Blue Sky lua fesfuluono ina utapena le tamwhainga mo lua fesfuluono le whainga palota pe on sila fia lua fesfuluono na utamu e foi sa utawai le lua fesfuluono le whainga palota pa mawai le ma le Blue ma tatou company la le o le a foi Blue Sky ia ai walu tamo el palota ina ua le manuia le whainga palota e uma le whainga palota na pato a taatia le tulo le whaavai o le matou falsame tisi salani o nana o filfile ina ua le manuia le whaamoemoe le whainga palota no whai se o tolo ma lia alu e whainga luena a le la usu i tuai salani e whai tatou falsame tisi Yeah, I project managed that project for the whole year. Mai lava il whaavai e o le finisi ato le whale ma le whaumaina o le matou farsa. Yeah, sa mga lue whaavaalua ma le sunga le tausimutanga luenga ia Reverend Tupea se o manu sa fausia le nā malu tele ma le nanga luenga tele si o matou nu. Yeah, na veaila ia lea ma o inasa whainga luenga i lava i le afoi, i le afoi. I fausia o le malu. Ina ua mai al malu. Pato sa we lo to whainga luenga mo nga luenga i le Sheraton Hotel. Ia o le Sheraton Hotel al nasa whainga luenga. Ia ai te ua wala uina i ma ua ma so to lua ma te malanga i whailona PhD. Ia ai pe ona sira fia. Na umal whainga palota lua sfuluni. O whatu lo to lua. Ta oi salani. Ta oi ta pena whainga palota o le lua fe lua tasi. O le tausanga lana lua sfuluono na mata mai na tau tua i tono le nuu ma whai anga luenga ia. Uma na whai farsa. To tongi a toa ai tala for farsa. Na toa il mato iwa sfulu to lua fe. Whatu il mato au lotu. Ia. O le tūlanga le iai. O mai ni fui nei o tātou tam whanau mai whafo whai mai fui. Au atu te pole. Lai titil to ai tala funa le iwa sfulu to lua fe. Ai na le sfulu tolu mta whale. Au whatu la ia le nei o mato tau ai ngana malanga mai whafo. Ai. Sua toi whafo se i whaise tala le mato kalesia. Whatu lo le mato i kalesia. O Januari le na ulfale le mato ngaluina tele le. Whatu se mato i kalesia. Vai, ko tala la tangata mai whafo. Ai o atu lo ngalo atu o tato ai talafu. Ai vai, tato ngalo lue. Tato ngalo lue. Tato sao ya apirila. Apirila la leo le ista. Sao. Se fulu ia tonga le matafale. Ai alu stato malanga iso stato se lini tonga il tato ai talafu. Pe on sirfia. Na o watu le mato malanga na o MC ina le mato so ngatu pe Sydney. Mol mato se laus fulu afe Australia. O tupe nan faitu fanga tupe. Toe matou toe o mai nei, toe tongi o malai tala, ai toe matou wons fulu afe le kalisia, te le se leni sam whaiona maua fo i tā penanga o le nau na i am whaina i se sao mo le tūmalo, ma le nuu malai fioanga, ai mesi o le kalisia, e le whapea whato ata alu le, whaise ngā luenga o na ua o te toe alu le nuu ina o te fia le palota le ai, na le manuia lola o whainga palota lua fulu walu lo te pena lua whelo tasi. Lua fisful fitu fai unga lua fisful fitu ai fai le tanga pe a tele tono le matou nuu tanga tatau e se fulu ma le ono ta ia li in le au manga na tatai se fulu ma le tasi malu na ofisio soani ma se uto olua e tutongi uma na tūlanga o le tanga o tatau ono o lo ai ma le whaanoa noi tono le matou nuu o le nuu le neo salani o se nuu e fai i tala le atu nuu ai sa o luatu pea wa le lua afe ma le ono na o matai e le swafa fui mono o le tausanga fau e a toa i ele lua sfu tausanga talo na o sa whai mai le swafa le nei o le matou a inga le swafa fui mono i salani o fai fai si lewa la na o matai ia o le tūlanga la i o la ua ai pea i tono le matou nu tate a lofa i lo vai atu e o mai le au manga i tau tua le mauta e pula e le inise iangi pea tu lou tatau ia e ui na taumata nei una alu e la Land Cruiser Land Cruiser ma se uto o lua na alu e tuto ninga ato pea ma le whainga ona o le ai tupe whaalava i se leni o le tanga tatau na alu e ma le Land Cruiser ia o whatu le se uto o lua ia malie ave le malta avale tongi mai pea o whatu le ta pea to e saula le lava pea la o te le tau ta avale ai sau to i tai masalo pe o valatala te tols fulu tatau tonu al matou nu o iel temine o iai lale mamalu na a whaiva ia ni tūlanga ni ava o taea o ma tūlanga wa pena e o tau tua ina o mauta o matou ni isalani ua mamalu au na o laua iai tatau ia le au mangala ia tau tua ina le mauta o matou nu
Ia, o le tau whaamtatala tuna se anga waa. E le whaapea o anga waa o le tūlanga o le ai, o le tau tua fo i nai tonu o le nuu ma le afio anga. O au o le whaila unga whaamaoni o le tala le tonu le kare sia me tisi. O le mai ai o le fono o le usu ngā fono o le tātou ai whakasa le fono tele. Ia, na whaai e ai malo utofi awa o soani. I le taimil nei le ekalesia e whakasa e se matu ekalesia tau a mata i tia papata. Ia o le matu ekalesia wha missionary. Ia o na ianga vaal na o leo mo le ngata i tūlanga o le potusala la. Ia o sa ili fo i la fiong pa ia le atua. Ina ia mawhai o na awa iai lo tali tonunga. E o wha atasi lu tātou anu mo ma le fitala le lei. Ma o nisi nei o anka sia po o pila sia e taula iai le soifua so se tangata Samoa. O le atua. Ia ai le maisi o lona ainga ma lona whasinga mana ma lona nuu ma lona afio anga. Ia o ina le tau avese ia o le teimi nei na ua mafo i mai ua umal PhD so to olua. O leo avea nei ia uma se tasi o au auna. Ia e tau tua ina le fionga ia tu ia opo Andrew Aliki. Ia le pule leo le tātou company o le Bluebird Lumber and Hardware. Ia o nai ngā luenga na ia po tūlanga fo i le whaasoa tu tūlanga wanga wā. Ia e tali tonu. A iaia te oel tūlanga leo le whaamaon. A iaia te oel tūlanga leo le tali tonu wina o oe. Ia ma le tūlanga leo lo tausi a inga le lei, osi a inga le lei. Tausi le ka le sia. Ma tau tua le atu nuu, ma tau tua lo nuu, ma lo wafio anga le kalesia, ma tau tua uai. Ia, o talitono anga waa pito i siri anu tau. A waa e le ise a ngai te alo e tamu whai wha le malo. Ai le o le lei lo loto i whale ma lo aina. E te tau ona ta pena tu titono le loto i whale. A le lei lo aina, e le lei le kalesia. A le lei le kalesia, e le lei le nuu ma le afio anga. Lona winga fo ila, a e alguatu fo ila, le lei lo aina. E tau fu na ona le tau whainga le tūlanga o le tau tua whaau au tono le whainga malo pe a te iwa fina ngalo iei le tātou atunu malo lau fionga hui langa wa ea whea ai le ngasa ngasa malo le pe ona ta lanoa i le amatanga i le whaau sofianga o lona winga o lau fina ngalo e te lango i se whainga e te le lango se whainga malo i le maopo ai te lango se whainga malo i maopo. Ia, whaafitai, ia e pe ona sila fia. Ia, so se pe ona whai atu. A maopopo le ainga, maopopo le malo, maopopo le kalesia, maopopo mea uma. E iai lo ua utali tonunga o le tūlanga whuilina na laiona le leili taitainga e le HRPP le ua ova ma le fast food tau sanga. Sa le lei o taita inga le lei le mapoponga me le fionga ia to filau e tia sana. Ia, faso solo mai ia le fionga po ia tui la e pa Dr. Saide le malia le ngaoi. Ia, ai i le tūlanga lava ia le suinga o le malo. Sa o awai e te tau na sui le malo o na o le tūlanga fo i le e mana o mia fo i tātou ni suinga. Ia, o leo ngala na o suinga. Lea lau tātou vai atu fo i suinga. Sama na ia swinga le amtanga. Ia ai peita i wa iai fo i fese se inga tonu lava ia o le vaenga wha upu whai. Ai a le mau popo mailunga o iai alta tonu ngai amata mai maunga manui o nu. A wha pe ia mātu nu. A wha pe le lei ma mau popo ma le lei taita inga o tātou taita i o le malo. Tafe mai manui ana mailunga i o tātou taita. Yo o lava i se pito i titi o le tātou o tunu. O le fisilingia i lai le tūlanga o le vaenga wha uwhai ai se awa vea ia uma se sui tūto tasi. I la ua uia wa ai whaal tangata iai. Ia e le o whaingo fie le tūlanga wa iai nei ia le malo losi uma vaenga wha uwhai e tolu lo o tau aveina le malo e pia le SCP ia o le HRPP ma le FAST. O le tūlanga fo i wa iai nei na o le 5 tasi no 4 o le tātou whainga malo. Ai se lau i vasfulu i la tau o lea i tau wā, e fia u mia no fōa ia e 5 manatasi. O lona winga, e le whaingo fie, ma e le mai loa foi, po o ai o le tolu lea, e tūla i mai e tau ave le malo. O le mafua angal nano te talo ia uilo utu malo, whātu, whale alili, o te le mana o e vāenga i tua ngai lo tātou sui whaipule mo leisi 5 tausanga. Ai sea, a o komiti le fast ai le lava le numera le fast
e tau ave ina i le whainga malo mo lisi di matausanga. Lona winga le a matou malolo ai fo ia i le fast ma ave ai matou mai tua ngai mo lisi di matausanga. A o komiti le HRPP ai le lava se numera le HRPP e fausia ai le malo i mo lisi di matausanga. Lona winga. O le a toi tua ngai fo ila au le mo lisi di matausanga i le HRPP e whapena fo ila le SUP. Hoi nana i eise langona. E sili ai lo utau mwhai o te tūto atas. A wapo o whea lava le vaenga wha au whai o le tolu le nei e mālo mai, e tū mālo mai, e tau avel whainga mālo. Ia ona te talo le il mātu i tū mālo. Tali tonu la o tātou la lea. Aisea, e fia iai whale a lili le rufi ina o le keke. Le manuia lea e manuia i te tonu o le tātou watu nuu. I whainga mālo, ma upu whai o mālo. O te le mana o e mata fua so mātu i tū mālo mo le sini matau sanga. O le mafua anga tonu le nā. Wa yailo wa ufilifilinga o lo sui whaatau wa. E sidi yailo tuto atasi mo le teimi nei. Ma e yailo talito nunga la upionga dilo mai awa. E toi fesili mai vaenga i e tolu ia te au. A ma e alwhainga pālota. Whaateita inga. A whaapea e afoi. E lua se fulun se sui whaateita. Al HRPP. A laito o ono pe to fitu lau vaenga tuto atasi lai malo. E aisi mai nei le matu to fitu se fui. Se fio mai ala o fionga malau to fitu e mai fa atoa tatou whainga malo. E whapena fo ila le fast. O lona winga. Wa ele ma whaino o whapea atu ila to fitu le mo lau tam whai wha ma popol matou vanga tu totas. Ina ia ma whaio na matou tu malo losi fo matou. A wa a o le teime whatu lau tala sa o lava dino mai ama. Na ona sa o le ngo fui maono rights mai tua wa tu mai tua i le pole o whainga pālota. E mua vili mai le ala il pule. Ia so lo malevili ai foi ala auli so me malevili ai foi al tato SUP fui se o feo yel to fa se saulo i tato vaenga awa foi e mana o mia it's a numbers game but at the moment tato sila yel malo losio le ngatol malo losio na vatau au le malo losio le tulanga o le tuleina o le campaign in terminate ai e yelo tato nunga e le ai foi se vaenga fai e fia o fai ina il mel nei but o te tali tonu ona ua tau fai malo losi uma e mauti noa a sili se vaenga fai se whainga pālota nei lua se furu la ua na protection pe a sili mai se numera e ma fai ona sau ma se vaenga fai lona winga o le ta pena la ua vaenga fai tulo e le o se vaenga fai tuto tas a ma fai ona mātou ma losi mātou ia tuto atasi e mausa mātou to iwa ia lona winga lai aisi mai la le luas fulu nai to iwa le amato e fa ato ina le whainga malo mo le si lima tausa malo ia e manatu ali fui mono o e le isi sui o le matua whaatulanga le ia lau tamoi e mol parota o na o lewa o maua le asola o ana vatau e mwhaiona whamatongi mai nisi o mea pe summarize ato mai lau ana vatau lewa o tato o vavai atu foi tato po kalami o se tūlanga e tau mai ai ele ai lai ke le kuko a kasi ka whau o le te tūto a tasi e iai lau ana batau ia whaftai tai lino mai awa o le tūlanga ia foi o le nei wha moe moe ia e te le a se soani a se utama tu lou ia fionga ia tu ia upo Andrew Aliki e le whautua mai pēa i le tamuwhainga foi o lo uolanga e mana ia o saunoanga to ina ia tea o le o se saunoanga o masani ele atu fai mai tala to ina you give a man a fish he will eat for a day you teach a man how to fish he will eat for the rest of his life o le tūlanga lea e whai e a foi e na a o tau wina po he's my mentor o ia o stanga tau lo whautua ina pelo o langa fai pisinisi lo fo yo langa tūlanga i le fausia o ainga le tūlanga o le tamao o ainga ia ai mai se foi ia as a person foi lele e taua ia o le ia o stanga tai fautua ina lo soifua ma lo o langa ona aisea e le isi o tātou e ato toa a o ni tangata lava apea ua matua i lava le tofa lava le utanga ma o le te vai ato lai manuia aisea mea la ata le fia manuia atu ai ma fa longo I fautuanga le nei fo ita ma wa mfaiona fautua ina I fo ilo olanga e o fo il tam fainga lo tam fai nei
te le i o le sa o le fionga ia tu ia opo. I lana fautua ina o lo tangata. O le anava tau aia, o le mea i fia ave le wha mua o le tamau a inga o se o tātou o tunuku. O le taimile nei, e se lau miliona i le masina a tātou imports, le tūlanga o le whaatau ina mai o mea ai, le tūlanga o le tamau a inga o lo o whaatau ina mai masina ta itasi, e le au whai pisi nisi. O lo o tau mawhai e afo e whaatamo e aile tamau a inga o le tātou o tunuku. A o le tūlanga o le tātou exports, e na o le 5%, na o le 5 miliona o lo mawhai o na watu e tātou i whafo i o loa i o lo a watu nei whafo. Ia a wala le tau tua ina ma le tau mwhai la le tau whapālengi le iwa le afo le se lau miliona le na masina. O lona winga, o lea e iwa se fulu ma le 5 miliona le deficit o le tūlanga o le wha le tonu o le tamau a inga o le tātou atunu. Ona o le lava o le exports. O le afionga i atu ia opo, o ia lewa avea nei ma le chairman o le tātou sea po o le Samoa Export Authority. O le te lela fo il ma ufa asoa ma le toi ina i le tūlanga, le fo ina leo na tau fau e le na vatau. O le sila le tūlanga na tau nuu mai sea mani tonu o le tātou atunu. O ka se te leo le tamau a ina i le tūlanga o le popo, ma le koko, ia ma le tūlanga o le a lava, ia i o loa lava sanga o sia i to tonu o le tātou atunu. O le taimile nei, o tele na paonga niu o le tātou atunu. O matua i le toi le leile tūlanga o le tamau a inga o le niu. Ai, o le so se niu ai to toi tonu o le tātou atunu. Ua iai ia i le tūlanga o statistics man tūlanga o wha maunga i la tau o lo so isu e ina fo i le tamau a inga e maua mai le niu. E valus fulu tā la e maua mai le niu e tasi e to i le tausanga. O lona winga, a mawhaina to e tātou se miliona niu mo leisi 5 tausanga ua fua mai. Leisi 5 tausanga ua mawhaina tātou sele ina le valus fulu miliona o le tupe mawhai lava na ngaosi mai lava i le niu. O le koko lava ia i tono o tātou tonu. E le o lava le koko e mawhai iei o na supply inga le demand o le koko i lalangi. O le taimile nei, e na o le tolu afe ia le tūlanga o tane o le sua u le popo o lo mwhaina tātou exportinga. Ai na o mai ia i le teimo siamani, na o lava i le 2 tane, 3 tane, sa mawhai o na export i le nā taimi i le tele o le leo le tamau a inga i le koko ma le popo. O te toi fia wha atepa sa moa i le tūlanga lea, tātou woi to tō le niu, to tō le koko. Ai sea, that's why we are called coconuts. Ai sea, na tātou wola e a tātou o le popo, o le salimaka, o le tūlanga fo i o le kopra man mea whapena. Ai peu whaatua na i a tātou le tamau a inga lea, a o le tele o lau whanua o le tātou atunu. E le ola i le niu, le ola i le koko. Ai iai lau tali tonunga, a whaape valus fulu le tā la le mwhaina maua mai le niu e tasi. Ai tātou tuto oa se 5 miliona niu. I leisi 5 tausanga lea la a tātou wanga i atu iai. Yeah, you do the math. Matau tia le tupe o lea i mawhai o na ngausia i tono o le tātou atunu umaina. E ala o fionga lilo mai ava. I le tūlanga o le tamau a inga o le atunu. Ia o ina e tau avi ele wha mua. A le leile tamau a inga o le atunu. E le o la whalo lo le tātou atunu. E le aisi le tātou atunu. E le eintanga ta aisi o le tātou atunu. O lona winga. E te tau onu tātou sila i le wha le leia mua o le tātou basics. Let's go back to basics. To tō le niu, to tō le koko. To tō, mea to tō o le talo, o le taamu, o ha mea umaia e mawhaina exports. E le o lava le tātou exports le taimi nei. Ai o ina e tari tonu. O tātou wā ia o tātou whiola i fui tonu o tātou ainga, o tangata whai whaato anga o tātou mātua. Sa whai whaato anga sa tātou ngā o sia le vau, o le tūlanga le waiai, o pai e o tātou tangata i ngā le lue. Wa wha moe whai o tātou tangata, ele ngati tangata na i o tātou ainga o lo o alala mpapa au ia tunu e mamau. E lafo mai se eleni. A le tele o whanua e le o mawhai o nanga lue ina. Ai a tātou toi fo i lai toi tātou a mata le popo ma le koko. To tō le niu, ma o tātou a mata ina. O la wa uia nā tiro mamau ia i le vaenga e toi ati na e lo utu malo. A mata le niu ma le koko. O le mātou nuu ma mātou a fio anga i salani na sarsatele. Tasi nei o a fio anga e pita i silio na leile talo i tono so tātou tunu. Lono winga. O
o le a faamalosia foʻi le tulaga o le toe o ngangau le vao faangau o le o la ua ia tilo mamao i le matou tumalo la faikalapu faikalapu maumanga ai se ame te tinga ina te aluna o e aluna o e tola maumanga e umai fonga e le telesa ula fo e fai le telesa to anga faina to ai instead o le alu o e to tasi au mai faakalapu fai uma ia va pe to se luas fulu tangata fai maumanga o salsa tele o mai uma luas fulu nai o fai maumanga o le uma na fika la to tasi ma le luas fulu o kasi maumanga fai na o fa tasi luas fulu le fai uma lona tol maumanga fui fa solo tu lesi sui al kalapu fai fa telese la fo fai fa telese tonga ona ma fai dola it's like a la ta unga le upu tau commercialize la titi le tato va ai le atina e ina o tanto atu no itu langa tau fa to anga a tasi le lima e te fi o sasa ma e fi o to e le teleso maumanga ai e tango e pulma uma tonto pulanga ia mai o mai fa tatu kalapu maumanga uma lon file vai aso nei lo manga vai aso le tato wo file manga lesi fa solo ai le fa pena e le to yongel tato wo tunu di lo mayava ai sea wa foi la a fa pel masina nei le la ngalu e ya lesi masina wo file manga lesi masina wo file manga lesi dos fulu le e uma e fa le masina mal tau sanga ato e le o motu le talo le o motu le tulanga o le tamau ainga fa i tamu o le alava le metu ilalo to ai sea o ina lo fa mo el tatu tamau ainga ina mafai foi la ya a tele la supply ona tau mo fie foi le tau so ifuanga wa hala no tau tal market mo tatu wat o le lava supply o tatu talo e mafai ai ona fa tamau ainga ina matau ona mo ile lo tau tulanga le e le to mativa sa mo ile tulanga ya o ina lo te vai ia lo tu malo o le si vaenga lo wa ana vatau te fua mo lo tu malo mo le manuia lo tu malo ua vai ese fale ali di tasi ma ya fale ali di lua o lo no winga o a me uma e manuia ai fale ali di tasi e te tau fo on manuia ai fale ali di lua o le temi nei le o yeso mato fale ma ia e tau sa vali alto ina malo matua o fitus fulu valus fu tau sanga a oso sanga se po e tau ave lava i potasi ia e o tu potasi wo tulo wale sia va noa winga e te tau ona fa ale so ma tu falma e tau ave sa fa mo ai sia tu langa o mala fa na tu ale tau wo so tsunami ana po e yaita e va nga te tau na si la maul ma tu malo fai so ma tu fale ma yuta e me va mau mai ma sa ina ia tupu mai la mala fa na tu au lai ye se va nga fo ile suru fa i mo ia ni si o ma to wa ye tu malo ai le isu e mai ni so an tele nga ia pia ia mo potas ia o inaro avel fa mo a fa pe uman nei lima tau sanga o ye sin ma tau ta mai fa mai ele se fa ma tu fa mai na sin me fo ile fu ile ko ko le lo matua basia ke fa ia nai fu singa nai ta mai fo ile la vivea mai ia i tu langa i ta longa ia mai se fo yo o ngā ruenga e whai au tafol fale. Ala yesi na fale ma e tau na mapu atu e iso mātou tu malo. Ai le isu e fiso ani mai lape ati ngai na tele. A ngai poutasi ia mai e fo i le mtātou fale mai tele i moto tua. O le mātou wa onga i salani ia e peona whai atu e tau avel wha mua ia o onga. Lona winga e tau tilo fo i le tūlanga ia le leila o onga o nai whanau. Aisea, e popoto lotu pulanga le mātou nu. E le to e ola whalolo, e le to e ola wha moe whafo. Ai sea, e umalona na e a onga ma e manuia maua lo tu spasi, ma le leia wa o onga. Ia e te whainga luenga le lei. E su e atu o e tangata i nei e te sau, e su e te sau e te whainga luenga. Ina ia maua te tongi le lei. Whai e leo tau tua i tono le ainga. Whai wha lave o ainga. Tau tua le lotu, tau tua le nui. A ta mau a inga la ia ele ngata il poto sala lau a le tūlanga fo i o le anga nuu ma le tātou vāna no fuai ma le tau sia o le mauta ia leo te vai le tūlanga ia i mai mōna ia mātou au manga te tau na whai a onga le au manga ai sea ia o au tau wina fo lo la tau ma fau fau i le anga nuu ina ia i loa umai tupulanga nei ma au manga fola le ava fola le sua tūlanga fo i le lo le tū mai ia tali mai fo i tūlanga le a watu nisi le fale ma le tūlanga le tau tua ino mauta malawa ma mea whapena o le to inga poto ma le ata mailina e tauna i loa
I mai le tau tua mai e langa iei tātou upu masani lilo mai awa. E tua le fale tele ia i le fale o. Ai tua le fale o i le tūnoa. Ai tua le tūnoa. Ia i tātou mea whanga e mesi o le tātou tūlanga ia o tātou maumanga. Ia man tamau a inga i tua. Wa isea. E le ilo se me whai saka e ngā oiloa. E le ilo se me whai tau tua e ngā oiloa. Ai a whapea e te alatu i lau tua whale o la iei le talo, o la iei le maukeni, o la iei le kamako ma le kūkama. E le o la whalolo tātou. A whainai whanganga pua, a whainai whanganga moa. O mea e tua ia ia so uma. Ai la utala le nei toi ina i la aso te o la e iei se utamau fui maono ata noa fui pō. O le kingo le koi ingai ua ua. E le la po a peo, o la po a tele. A whatuai ona sa ola e i mea whawhanga. Sa le wha moe tūlanga le metu. Ai sama mea whapena. Sa ola i le sami. Whangota mai le ia, a mai whai ele mea ai le afiafi. A le tūlanga ia i mea whawhanga e alu fōto ina tuturi. Ia, o le tūlanga na e sa tauntatou wawai e. Ia, o le anawa tau a toal na le tau wha amataltala atu. Ia wa amanuia loa la ta ma ainga la lea maina o tu lo lila mai ava o tanto o tunu. E le toi o la whalolo sa moe le lumana. Lona winga. E le toi wha moe mai fo il malo. Aisea, la ngafa tau di maina lava ina i o tanto nuu mafio anga. O le mea lana, e te tau o na matua i ati ya e au tanto ainga inu i tua. Ina ia mawhai. O na maua mai la ta ma ainga na. Ia wa lena o tos futa la tau talo ai nga le luanga ka mai kalo va pene a to anga la so pe ma fai penta to ma manga ma tulanga to ma ai nga nu i tual ma to a fio ia lo no winga le amanuia ia sa mo le lumana Faftai ia faftai tele fui ma ono te sai fo io le tato por kalami ale avanual ni e tu atu wa fo inisio tulanga fio o e lau saunonga mo lo tu malo la mai mo mai ia mal tātou wa tunu o le wa tele ia o awa e whaasoa i le tātou po kalame ne aso. Whaftai. Ia, lo i tū malo whalali li lua. Ia, se o o salani, ia, o sa tele, o si iniu, ia, o sa poe mautu lai lai. E, whaatau waale au auna. Tal tonu lava e fia au auna fo i e tau tuaina lo tau pa ia. Ia, o le alal na wa e ui lava fo i ona whapea e le whai ngō fia le tūlanga o le sa ilinga o malo. Ia ai talitonu lo ina le tō whā ma le utanga mau i le tātou tū malo. Ia e fia au auna ia fui maono ata noa alo ali i Alex Wright i lo tātou tū malo. Aisea e fia langona lo leo, e fia langona lo si ufonga. Mai tangata u malava luas putasi tau sanga lo tātou tū malo. E o i se e pito i matua o tātou tū malo. A tōla o tō pule ia fui maono. E a vea o masui. E a vea o malou leo. E whaia o maleo o oi te tonu o upu whai o malo. E moli moli la au tō tō wha. E moli moli la au tō wha utanga mau. Aisea, e te tau o na langona lo tō leo i upu whai o lo tātou o tunu. E tali tonu ia e iai le whaatau waa. E le atoa foi ia se ni atu i le liu o lo waa. A e tali tonu. Tātou sa ili i le atua. O tātou nei wha moe ngā lava i le lafo i le atua. E lupe tūpola e whai lātu i le ama pe ana le se anoa ma le whaatasi mai o tātou tapa au sili le langi. E te talo atua i lo tū malo pele. Ia alofania le tau mawhai alau tau au auna fui maono atanoa. Ia au wā le filifilinga lo tātou tū malo. Mo se sui e whai masui o whale alili lua. I upu whai o malo i le paia inga lona sifuru valu o le tātou atunu. Ia o le alo atua i le whai ngā filifilinga a sa moa i le aso lua sifuru iwa o kuso. Manuia lau whai ngā filifilinga whale alili lua. Moli atua lo whaanga mwha manuyanga. Ia tātou whiloa i peitua i so tātou tū malo. Alo whangia le atua ia manuia. Ia le paia le au whai ngā luenga titofia le atua. I la tau walo o no manu, no mafio anga umo so tātou tū malo, lau tau te talo, ma lau tau po le whala ula muri la, lea e manu ia i whaiva o so tātou atunu. E te talo atu fo ia manatua, e fui maono ia o tau tālu sanga. Ia, pa ia i ainga o tapa au, ia e maise o ponao o tūla toa, o tātou tū malo, ia, i tūlanga o tātou o pa ia o sāma whai ngā, ia i tali tonu, no atu ia
le au fueloa ma to au la ma tau lau lo tanto atunu wa le la tau le fatu ai na tausi ai na una balu sia wa al fau ma talo sanga ina lau tau lango mo lo tu sui tau va tu to tasi mai fale alili ia mana o mia lau palota mo fui maono ata noa alo ali Alex Wright mo se manuia o fale alili lua mo le isi lumana mo le isi lima tau sanga ai mai se ia o ile ola e fa vau amene